may siya magoros mo na ipan tulay manuyay kapun kalangan kiyang coach may siya kapun ranich kalangan kiyang coach ko giya bilkach kiyang gichay ay siya magin mauro magichay liyang bil papay giyo bil konoti na maray ranich ay tapig may man siya gichay may ako siya the choice kasi mo palong gichay tama gichay pilata tama gichay mimilole pwede tama gichay pilatay magichay ba mimilole euran o imagaskaseneta mo mana chay maur Yari imiman pureng kacamanong gichay de siya usigin gichay de pureng kakela kay gichay tuen Pilipil magiyo kasyampat tama ke pilata tama ibilata tama ke meta-metawa ari tama ke meta-metawa te tama ke pilata ima kapang pilata ima bang uyala kisya no no o ima bang kap uya tama ke uya nan rano ari kasyang polong kichay utan kichay show lang memory ang coach ko egi kasyang polong kichay tama kichay pilata na nga chay mo. It's very important what you choose or what you decide will determine one day what you choose today. What you choose today will determine your life one day. Kung tama ka pilata, ranich. Ari, Pilipilwach, pain ko ang mababing utang pilata. Ari, kasampal, tama gichay pilata. Very important what we choose. Okay. Magichay bang kopure. Achay madamataw. Te kopurela, kopura chay nan puksarawi. Nakasilong gichay nan yay Genesis. Ew, riyaw. Silu akade itong gichay duwan. Kapagapagin gods, yata mekoros. He created heaven and earth, everything. Came to a place where niyansyame uyata aramas. Hallelujah. Niyansyame uyata aramas. Ikitskiyong aramas yay manaman. En pilata tamarapan pe pilata. Ikitskiyong manaman en tamarapan pilata yay atam. Niyansyame kitsin uyata sa ongkoroso. Kiyam aramas o uyata aramas na yay na puelo uyagita aramas. Let us create man in our own image. Uyata atam yay when uya eman aramas puen kakakaong and uya sa ongkoros mamimilisang pa ng Garden of Eden. Ari bugsarabel masanim niyan siya may uyada may koros o kitski yung manaman koros authority yay atam dominion rule lordship pen kakaon en uya may koros. Hallelujah. Apsong yung chit may patagi yung ira mariter toga yay chuke yung maminaw warangan the Garden of Eden, the tree of knowledge and evil. Apsong yung siya, may man purnayang kasamanong gichay, makots ko yata may koros, katski yung song korusiyan, tama rin pain pilata. Iyaw man naman makots, masukot sa kakisang aramas. Iyay, tama gan pilata, tama gan decide, tama gan your own choice. Iyaw man naman mautan, kots sa kakisang aramas. Ari kasem palong kichay korusiyan aramas ni sambawats is makapapa wala kichay papa kocha man bapini katski yung kichay yay pe ay pungan a right of to decide or to choose tama kichay ba ang pilata apchama-chama matama kichay pilata ima ba ang uyag isya na chay maure-ura. Amen. Rimi man purang kacamanong kichay tuan nan scripture may kita nan determine
Shilisak, Ilachikisak to Leriasak. If I want to get Masani, today I have given you the choice. Hallelujah. Between life and death, between blessing and curse. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Mets tuwenan Moses sa batagi yung men Israel ko makakalaway rin ng sapcheno. Niyan siyang rawiye koko siya ng sapchen wasa mautan so siya resya gilang at atsuga abasongkan. Niyan siya maragoko siya ng sapchen. Lapalang complain, lapalang siyang kay wiwiyawi. O niyan siya raginuyata utan siyang kay mautangin. Yay, the man of God, Moses, again yang utangin. Yay, humble himself and pray behalf of the people. Wana pakpagayray. Ari kasam palong gichay po gipeni masa ni wasats. Yay, kauno masa ni wasats. Ong Moses seninta e batagi yung men Israel ka. Today you have I have given you the choice. Kalang coach kachki yung gichay choice. Yay decision. Tama ka pilata. O kichay ko usiyan wewe kima. Utan so siya magkakadaro pa tama ka kabang pilata. Tama ka man kang, tama ka man uya, tama ka man likawi, tama ka man kosaya. Te so siya libil tama ka uya. Mango. So siya magkakadaro pa. Choice. Choice is a choice. Tama ka decide iyong decision ano mo. Tama ka pilata. Hallelujah. Eriya kasampal ang kumuyong ay tama kichay pilata. Tama kichay pilata, imagayo kasampal. The power of choice. Hallelujah. So this is what it says. Today I have given you the choice between life and death. Lang, between life and death. Kaya na pilata. Yay, between life and death. Imag Moses pataki yung aramas ko, men Israel ko. Hallelujah. O blessing o curse. Kan pilata curse o blessing. Blessing o curse. Kerya de kapay. Kapay de kerya. Mela de maur. Main ko, sompugat skoros. Komui mapambilata. Komo mapampilata. Kaiten kauno mapampilan mo, kauno kitski yung ugar decision, kauno ki yung ugar me oras kempilata ni siyang tawad. He gave you that right of choice. Eriya kisang palong kichay ni misalin kapurnanat. Tama kapilata. Magapilata mera, utang ka ba mera. Magapilata maur, utang ka ba maur. Magapilata blessing ka ba utang pay. Blessing ko wala siya. Magapilata curse, kapano iya ka curse ko way. Amen. Ima puksaraw mamasan. Okay. And Moses had advice. Bilmasani. Now I call on heaven, on earth to witness the choice you make. Kalang? He called heaven and earth. Pwede rengkap witness. Pwede renter miyaray complain. Amir ma witness. Tamaruya. Amen, Israel. Hallelujah. So that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. Kalang, pag-ichay lang kakuya, firmly, pag-ichay lang kakuya, right choice, tawiyata, Pilipil mau, kichay lang utan, limpa ko yung coach. Kichay lang utan, pakong coach. Hallelujah. Kichay lang utan, nane, yay utan, ewang kauno. Kichay utan, nano utan, in love, on coach. Pag kita, way mapuksa raw mamasan eh. The more niyan siya mag-ichay pa cheng, niyan siya mag-ichay pa pacheng coach, niyan siya mag-ichay pa in lawful coach, ichay pa yata right decision. Hallelujah. Kailang, kung ba ang paybilata,
ngay mapambing bilata. Of the right decision, magayo kasampan. Pag lang kak make the right choice, lang kak pilata tamo, pung tamo, mau, tuwa siya, Moses, Caleb, Joshua, iray pilata tamo, pung tamo, mau, buwag isang niyaray relationship ng God. Hallelujah. Erima pug sa ramangasa ni wasats. Pag lang kakutan, make the right choice, Ichayanana limpa kong God, Chayanana pa kong God, Yomana ibang pa kong God, Yanana pa kong God, niya watawatag sa bunmasan, o itawan sa bunmasan, kabuyata sa bunmasan, Yanana utan, make the right choice, o yanana, ewang God niya fasting, niya kapagak, ng memoros. Hallelujah. Eriya kasimpalong, komunyon ay, kichailan pilatatama pong tama mau, pwede mo wasats mamasan. Oh, glory to Jesus. Ebilmasa ni, hallelujah. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord your God, you will live long in the land. You will live long on earth. Hallelujah. Mautang kang pilata po kan pakunggots kapaan an kimawuray ni Santa. Impuk sa rumamasa ni. Oh, Jesus. Main ko, kasi ang palong gichay. Pag inayin siya magapilata coach, utan, healing pa mirem, hallelujah. Utan na pa miye, paimimirem ng paluwaroman ng mekoros. Na coach pa, yeyang, coach pa, kapayata, coach pa, giyong nawaray. Pag ita, sang niyong pilata, tama pong tama mau. Sang niyong pilata, tama utan, yey kupuran coach. Ay pilamamasa ni wasats. Niway may kuskosi imalang watawatag sang niway. You will live long in the land. The Lord swore to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Ino makots masa niyong yay Abraham, Isaac, o Jacob. Meban walang rail nan wasa sa purinaw. Iwasan mo utan. Ino megats kiyong Abraham. In the beginning, niyang siya may pilata ni Abraham. Remind ko, pugsarabil ka itong gichay, nan Joshua. Nan Joshua, bil ka itong gichay, riyasak payo, irajig-jigay sa klimaw. Masa ni Joshua, niyan siya may ray conquer, may koros, nan sampunin na mo. Joshua, kiyang aramas ko, rana chigiyang kumail o may Pilipil. Pangay o ay panayining sa pampilata, ye kauno. Me and my household, te ngay o ay panayining sa pampilata siyan pongi gods, siyan kautak yung gods, siyan serve the Lord, ye tama Joshua koskosaya, te mamasa ni, o ngaramas ko may Israel ko. Ranets ko may pilata, kalang Pilipilutang kasampalmay ko. Hallelujah. Kalang bakchojo, kichay kimpil, itingaramas, nan tama remenubuya. Keteri tingaramas tama rebelata. Kalang icha magabango yaki kanana share masa ng gods. Kanana sharong the love of God o ngaramas. Ay ray mapambay bilata. Gods mapang kayrita masa no. Akipak kichay pilsolan. Kichay bilut melani titing aramas socially Pilipil ititing rail ma reniyang kichay la reniyang puino terreno uyamo. Kalang so kosainutan mamanutan so let trust the Lord. Hallelujah. Kalang mautang gamen aramasyan yang tama aramasyan pilata tama gamen aramasyon pilata kanane utan che ewong gods kanane che share masa ng gods po Pilipino mimir ren aramas. Oh, glory to Jesus. Kalang magaban bilititing aramas ta magaban koskosainit ting aramas. Aramas kakachapil kukulasang ministry, kukulasang momotso, kukulasang nan-krupeo, kukulasang tamagawiya. Pag kita, sang niyo, biting aramaso. Kalang kasang palong child there force tama aramas menpilata. Pagi coach so force aramas. Coach kachki yung gichay Pilipil. Pag gichay rin, wuya tama kupure. Kalang, masa no mapan change aray Pilipil. Masa no mapan change
Mong yung naramas. Masa na mapan, kahit mo naramas mo. Eri kasang balong gicay. Tama gicay malan, koskosaya, tama gicay malan, wiwian nan wain coach. Eri, niyan siya mag-share masa ng coach, masa na tam, puputin ng puelo. Yay, waran chugaw, wewe ki masa no puelo yu kong yung ay. Hallelujah. Eri coach, imawya, utang ka siyang balong, mapangkag kaya na tamasa no, porang pilata tamo pumatang meron. Amen ko. Masa ng coach, anano ko sa yan, yes, you have to do what is right. Ima po sa ramamasan ng Joshua, ng Deuteronomy, wasa at sa katetong gichail, ulun coach po kat arail katete yung men Israel ko, kumay pilata mo mau, kumay serve the Lord, mangayaw ay paninay sa pangkautit yung coach. That's right and that's good, and praise God for that. But if we read in the scripture, po sa ramamasan ni choose today. Oh, hallelujah. Pungan the right pungan can choose tama ke choose na nambo. Eri kasem palong child no tan ewong coach iba nan tatulong mi mama sani child na no tan love the Lord pwede kichalen ka we are right decision and pulun pilata tama mau na chay no rimi men so segin kichay ni segin kapuranach maingo utan the right choice, the right ken utan ale di tama kupuran coach na mo pagkan niyan siya magawat-wat at masa ng coach pan kiyamog tama po tama mau ken pilata tama po tama mau rimi men puren kasama nung gichay ni may segin kapuranach tama wasa sa mamasa ni pun pilata kaya nane and right and decide tama po. You have that right. I have that right. Tama ke pilata. Right words, the free words, and free can pilata ni more like in freedom for the Lord. Rimi men purang kakailangan di child purang kasama nung di child ni minsan kapuranach the power of decision. Can pilata tama pung o tama mele. Pilata tama coach mamasa ni. Pilata tama Holy Spirit patpatak yung niyan siya magaw kapag niyan siya magawat-wat at masa ng coach. Hallelujah. Apke therefore si Aramas. Pwede coach kitski yung uk. Coach kitski yung iya. Yan pilata tama pung o tama pa mawang ay mawur ang kaon. Ima ug sa ramasa ni ng Deuteronomy, choose right. Choose life or death. Choose blessing or curse. Erisong paliwats kana na plata. Curse, erga bang curse. Blessing, utang ka bang bless. Amen? Life, kabanadan after eternal life. Death, utang ka bang eternally death. Death. Ergo me bang bilata. Abubugats. Hallelujah. Hoy kasang balong kichay show lang ninan siya words. Nakawa man may yang kawkawit pilaramas, the run ministry, the mumotso, the tanga. All you have to do just share the word of God. Apka therefore siya ramas tama rabaw yan. Amen. Kung niyan siya magibili for siya ramas, abil kawala tama re aray Pilipilon, the right choice makots kits yung right. God bless you all. Kalangan ng coach. Masa ng coach ang gichay ni Messi ng kapuranits. Hallelujah. Main coach kapeta sa pulmumiyaramas, sa pulmumasan. And to do the right decision. In Jesus' name I pray. Amen. God bless.